100% menjawab. Nomor kita baik makan ada kasih ke ba. Ingkong yakwa yang ka sang reulon ko sang UDP ko man sa. Timat di babon ba di ngile ang ba ba khama yang ang ipet ang maging konsensi ko ay ngaya nado nalo sa tun sa do sa milyon ba konsan ang ta di ba ipet ba ni nagtama ka puliya si education mo ba di healthcare ba idol kama. But most of all kita pada kali kajing snap di policy nak benda ini kita kajing bah yo ya kalah dengan ai ki lat guarantee सरकार को नंरा dengan finance ki bat maki ki yo persen income bang itu former MLA bar sting MLA beli ngau si 100% mangan job namar bang ai fi mentahi kira phai khmat pe chakasang rom berkata ada kesengi di Sepang joki batang koi kalong bakat sabang alat kajat kape sudah. Nadu kasang adu bakut komunik konsensi nam simpi ya kano kajing telah agni katsang. Ini kita bilang adu ki mau kombam komdi kasurak kamtam at sabang ilat kasurak amdang kasurak nangta ki jaka puli ki baba nangta ki jaka sumar ki baba kita kimpat dan komunik konsensi. Wat kita nak komunik konsensi ibon belari kesen nak sport. Ya kasih, but kita ni kita mentah kita klub fair, jangkar India bela kai, handai kai infrastructure lani ki facilities kita percaya Kapor bisa, balang mentahi kapor bisa katri kami yang berada konsensi, handai tangawai kalau bagi pajak, akan ikat kenti, kita i palat ikat bisa, mentah kita pakai mat, so beri bantrai omda bisa. Niat bantrai, niat apa niat wat, balai bagi penslan, karena hai balai ke penslan madu kami, bagi kita tahu ke penslan. But hadian bang ilayo ya kita tinggal akan kita kita kama bang apa itu nami kan. Mampical kita bang ilayo mo kiji jumping lagi last moment jo NPP lu I candidate mo ni ikat umar tendanggo ubri opala slemba atau opala resign do pada ke kongres bang ile NPP andre ikai ke jinja lai iya kini kisu last moment umar tendanggo udang kan last mo tu rupa bahkan ika liang imat kelas dangam, nak ada lain di. Anda mau mikun, para teraja mau kerjaan, mau mikun, mau ada kata, dia ketika kun si para si mama si persa, baik baru rocky hek, rocky hek, lai pun dijaka. Ketika politik, we are in a secular state, anybody can support anyone. It doesn't matter.